العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إمام رحمه الله وإماكي هاجوني دادو دفتر الأدب المفرد ɓaawo ɓe gaynude fii ko wiyete kon salmondirgol e jaɓɓondirgol ma daaɗondirgol e maaki babu rajuli yuqabbilu ibnatahu, babu damal arrajul gorko on yuqabbilu himo lunnade ibnatahu ɓiɗɗo makko jiwo on ma ɓiɗɗo makko debbo o, bi ma'ana damal tawngal hino ari sengol e muɗum yewtere nde hino tindina ñaawore nde gorko wona dey sonnajo, nde gorko lunnoto ɓiɗɗo mum debbo o ñaawore muɗum nde ka jumla no yirata e sengol e tarjama on bal e sengol e no yirata e hadise arowo on o arino ɓaawo ga kanko hadise goto on ina sella ka gorko lunno ɓiɗɗo muɗum debbo e laawol yurmende e newende e ko nandi hen hino selli. Kon noon ka jumla kadi lunnagol ɓiɗɗo muɗum debbo e ko selli kon no wiruɗen yo taw ko laawol yurmende e newende e hentingol ɓernde makko kanko ɓiɗɗo debbo o, amma nokku ka o lunnotomo ɗon ko amma ka jungo maɗum ka hoore maɗum ka tiinde, bal lunnodirgol hakkunde yimɓe ko gotel e ɗiɗo no keeli tati, amma ka jungo maɗum ka hoore maɗum ka tiinde. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة إجد عائشة بنت طلحة كوجدت أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان يوم من عائشة أماكي ما رأيت ميال أحدا هيغوت كان لاتنودو أصبح هنو بري نندو حديثا يوتر وكلاما إهالة برسول الله إن الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة هيوتنين فاطمة يوم من عائشة رضي الله عنها نصفاد بماكي بيالي هيغوت نبري نندو إن الله صلى الله عليه وسلم كيوتر إكهالة هيوتي فاطمة رضي الله عنها. وكانت فاطمة لاتن رضي الله عنها إذا دخلت سبناتي عليه كنلادو قام نلادو إمتو إليها فاد إنين فاطمة جنجينو غا كترجم تراب جموجي باوغا في إما قول جابو قطو سينين فاطمة ناتينو كنلادو صلى الله عليه وسلم نلادو إمتو فاد إمكو دووني جابومو فرحب بها بتولنمو وقبلها بلنومو وأجلسها بجؤنمو في مجلسه كجند ما بكم إن الله صلى الله عليه وسلم مانا بجؤنمو تكو كبجودي دو دوني كبإني دو وقبلها دوني محل شاهد wonde hino sella ka gorko lunno ɓiɗɗo mum debbo ko annon nelaɗo sallah sallam no anda ko homɓe woni nelaɗo sallah sallam, Fatima no anda ko hombo kanko kadi ko ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo maɓɓe, edan ɓe immike ɓe jaɓɓike mo ɓe lunnike mo tindini sellugol muɗum, si tawi no sellano kamɓe ɓurayno woɗɗitade yimɓe ɓen foppe to maɓɓe e muɗum. wa kana nelaɗo kamɓe kadi ɓe laatino ida dakhala si ɓe naati alayha ka makko gamat ilayhi kanko kadi o immotono o jaɓɓoɓe, manano ɓe wowi mo warrande noon kamɓe kadi si ɓe naati kan kadi ko noon o warranta ɓe.
ɗo tindini no ne'irɗa ɓiɓɓe maɗa ɓen noon no ne'irɗa ɓiɗɗo ma debbo on noon no warranɗamo noon ko noon kankadi o warranayma o warrana kadi hedditiɓe ɓen ko ɗum waɗi needi nin ko toppitetendi fi muɗum wa kana ida dakhala alayha qamat ilayhi fa akhadat o jogito bi yadihi jungo maɓɓe gon kamɓe ne laaɗo fa rahabat bihi o tolnaɓe wa qabbalathu o lunnoɓe kanko kadi tindini kadi sellugol nde ɓiɗɗo debbo lunno babay muɗum wa ajlasathu o joƴƴina nelaɗo fi majlisi ha ka jonde makko mana ka pilasi ka o jooɗi ɗo no fo tindini sellugol mum ɗo fof ko laawol yurmodirgol e laawol newodirgol e ko nandi hen fa dakhalat nene aysa maaki fatima naati alayhi ka nelaɗo fi maradihi e nawnare maɓɓe alladi nden to wuffiya nde ɓe hunna e muɗum farahaba biha ɓe tolnimo wa qabbala ha ɓe lunnimo kono e ngol ɗon laawol ɓe jantaki wonde nelaɗo immino wannon fewn ɗon hiɓe nawni hadisi on o yawti ɓaawo ga ka ɓuri oɗo juutude kanko tigi o yawti ɓaawo ga kono no woodi ko ɓeyditi ɓaawo ga ko ɓeyditaki ɗo ko ala ɗo ko mo hallu sahid takko mo hallu sahid on o addi e lunnagol nelaɗo sallah sallam geɗal maɓɓe on nene fatima e ko hedditi ɗo tindini tarjama mo imam on addi on mo mari pilasi ɗum waɗi si tawi on tigi wattanali hilla o faama o masalaji si karamakoɓe ɗum waɗi si karamakoɓe muutiɓe no yewtude fi masalaji enen ɓe muutaki gandal ɓen ko wodani en ko fankugol no tawa e faljere molanande huɓutunde hande sakitinde ɓokkitagol janganakuɓe ɓen hakkunde yewtereji karamakoɓe ɓe si karamakoɓe ɓen no yewtude muutiɓe e gande masalan joni goɗɗo jangoɗo nde ɗo deftere hande timmi ɗeɗo hadisaji aslan sa daari oɗo hadis e si tawi hiɗa wattani hilla oɗo hadis e yawtino ga heɓe ɓangini tahriji makko oɗo hadis no woodi e defte buy ka o woni jon noon goɗɗo tawa o ƴellitaki hay wotere e ɗeɗo wotere e defte o anda tawa yimɓe gandal fuɗɗota ko yewtere ɓe yewtota masala foti ko hakkunde maɓɓe ma ko nandi hen si wona on tigi waɗi tadakhulu e masala on ko fitina molnaɗo musiba molanaɗo mo jama on anda fi muɗum naam qala rahimahullah babu damal taqbilil yadi fi lunnagol jungo ngo ɗo ko ɓangingol pilasi ka lunneteɗon no tawa e muɗum jungo ngo no selli lunnagol jungo ngo no selli lunnagol hoore nde ndi yimɓe kala non e aada muɗum araboɓen fayda ko ɓuri jalorde kamɓe ko ɗum yiyata kamɓe fayda si ɓe teddi bo ɓe teddini moƴƴa ko lunnagol mo ka hoore foti yeesoɓe maɓɓe ɓen karamakoɓe maɓɓe ɓen mawɓe baba en maɓɓe ko heewi kon ka hoore ɓe lunnotoɓe ma lunno ka tiinde ma lunno ka jungo ndo fo hino selli hino joli fi muɗum siko woni tun ko lunnagol jungo ngon amma yo an a fontu jungo ngon yo goɗɗo lunno ngo ɗon sella non ko hunde nde dagaki ko hunde nde andaka hakkunde salafu salih amma ɗimmojo maɗa mo wayridirɗa ma teddinɗoma janganakujo ma geɗaljo ma ko nandi hen kanko yo ar o salmodiron o lunno jungo ma gon ella ala e muɗum si tawi ko e makko iwri ella ala e muɗum hino selli ken e ko nandi hen amma lunnagol jungo goɗɗo sifa ko suufi watta fi barkinorgol jungo gon ɗum ɗon ko harmu ɗum non ko bidi'a ma ko shirk amma nde goɗɗo kadi lunno jungo goɗɗo fi heɓugol aduna e jungo makko ɗon kadi sella lunnagol jungo patron fi yo heɓu jawdi e jungo makko ma ko nandi hen sella amma si tawi ko laawol teddungal ma laawol giggol ma ko nandi hen ɗum ɗon hino selli ɗum ko heewi kon ko wonata ko hakkunde mana si tawi ko fi diina haray hino selli si tawi ko fi adna haray sella ko raɓɓiɗi kon
fi dina noon no naati toon hakkunde aden e baaba en mum hakkunde aden e karama ko muɗum e ko nandi hen qala rahimahullah babu taqbilil yadi قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أماك كنا من لاتن في غزوة إهار جهاد فهاس الناس يمبن بمعنى بأوني بدوغي بيوكا بلاسك هارند ونا ودede don be pottiti fahasa nasu yimɓe ɓen pottiti ɓe pilasi ka ɓe dari ɗon ka jihandi woni wadde ɗo ɓe pottiti ma ɓe oñi ma ɓe dogi haysa tan pottitagol ma ɗum oñagol ɓay ɗum waɗi ɗum ɗo alhaali on feƴƴi ɗum ɗon satti e sahaba ɓe waɗɓe ɗum ɗon ɓen ɓe feli hoore maɓɓe felande molanande ɓulna kanko sahabajo on o wi'i min wi'i kayfa nalqa nabiya ko honno hawrodiroyten e annabajo on ko honno fottiroyten e annabajo on sallallah alih w sallam en waɗi ko waɗɗen kon honno wawɗen fottitoyde e makko fewtodiren e makko mana ɗum ɗo no hersinani en ɗum ɗo no satti ɗum ɗo no hulɓinani en waqad fararna en dogi honno wawɗen fewtodiroyde annabajo on sallah sallam en dogi bimana en waɗi koyen hana wadde on sahi fa nasalat aya on jippi illa mutaharrifan li qital ndi aya on ka suratul anfal kafi iwgol ka pilasi ka dari ɗon ka hare illa mutaharrifan li qitalin aw mutahayyizan ila fiya kala doguɗo e hare si wona hara ko ƴettugol position yiltito ma ɗum ko tawtoygol immoɓe mum go'o haray o ruttodi e bakkatu molanaɗum ko tawa ɗum e kabayire zunub kono nde wonno ɗum ɗo no wawa no allahu tabaraka wa taala wiri ɗo ni ko ƴettangol elan allah tabaraka wa taala yafaniɓe ɗum ɗon o jippini oɗo aya ɓe anda aya on jippike kono allah jippini oɗo aya bimana o jaɓani ɓe ganto maɓɓe ngon ka suratul anfal fa qulna min wi'i la naqdimu lmadina min arata madina mana natugol sare nden sattani ɓe fala yarana ahadun yi'ata en e madina hay goto mana ko moƴƴani en ko ɗaɓɓugol ka yaren amma yen ar madina goɗɗo yi'a en e hoore en waɗi ko waɗɗen kon ɗum ɗon ko hunde nde hanana en fala yarana ahad fa qulna min wi'i law qadimna si tawi noon en ari no sawi woɓɓe maɓɓe ni mahin tum si tawi en yeehi la allah jaɓaɗe ɗen ganto fa haraja annabiyu annabajo on yalti sallah sallam min salati lfajiri morde julde subaka nden ɓay woni min yiidi tawi ko ma min arta min arti min yiidi ka julde subaka ɓulna min wi'i ka qirritagol nahnul farraruna komene woni siforɓe dogugol ɓen sifottano te qirriti ella maɓɓe on ɗo ko tawa ɗum e moƴƴugol nde neɗɗanke wawata qirritade ella mum nde neɗɗanke qirritoto faljiri mum na faljugol jotto e faljere nden qala nelaɗo maaki o antumul akkarun antum onon al akkarun ko on wonnoɓe ƴettude elan mana gantogo ɓe jaɓ allah tabaraka wa taala jaɓani ɓe nelaɗo sallah sallama mawliti o inni wona on doguɓe ko elan wonno ɗon ƴettude fa qabbalna min lunni yadahu jungo nelaɗo gon sallllahu alayhi wa sallam ɗoni mahallu shahid taqbilul yadi babu taqbilil yadi fa qabbalna yadahu min lunni jungo nelaɗo gon sallllahu alayhi wa sallam qala nelaɗo maaki ana fi'atukum min komi jama mon bimana hiɗe wondi ko ene wondi o tawa maɓa eɗan andini en fa'idaji hewɗi no e hadise on no tawa e majji andingol e ndeɗo yanande no tawa e majji
andingol en ka mahallu shahide tarjama on ka o maaki ɗon faqabbalna yadahu tindinani en sellugol lunnagol jungo tedduɗo muɗum e jungo mawɗo muɗum e ko nanditata e muɗum. qala rahimahullah haddathana ibnu abi maryama qala haddathana attaf bun khalid qala haddathani abdurrahman bun razin qala oɗo wi'i mararna min feƴƴirno birrabada e nde ɗo nokkure. rabada ko nokkure wonde yaasi saare madina nde, wonde fulasoji seraji saare madina nde. faqila lana min wi'ana ha huna salamatu bunil akwai, ɓay min ari feƴƴirgol e nokkure wiyete nder rabada. faqila lana min wi'ana ha huna hino ɗo salamatu bunil akwa, mana nokkure wiyete nder rabada salamatu bunil akwa hino e nde nokkure ɗo. na yeetiɗo ɓe on no wawas tawi himo andinde ɓe hino ka saare ɗo sahabajo e sahabaɓe nelaɗo sallah sallam, wota on feƴƴu ɗo on hewtali hiwro ɗon mo, on hewtali salminan mo. on noon sahabaɓe nelaɗo ɓe sallah sallam julɗo ko hanuɗo teddinde fi maɓɓe kaɓe wuuri ɗon e kaɓe maayi ɗon radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. tan oɗo andini ɓe hino ɗo sahabajo nelaɗo sallah sallam ɗum woni salamata bunil akwa, bimana wata on feƴƴuɗo on hewtali hiwro ɗon mo. fa ataynahu min arimo kanko salama fa sallamna min salmini alayhi e makko. ɗo woni fa'ida yeetiɗo ɓe on salamano ɗo ko fi yoɓe waɗu ɗum ɗo yoɓe hewtuɓe salmina mo. fa qala fa akhraja kanko salama o yaltini yadayhi juuɗe makko ɗen ɗiɗi, no wastayi harimo waɗi ɗe e nder coñci mako nandi hen no goɗɗo kene ma hara himo moji iɗe nder ko o moji kon e ko nandi hen. o yaltini juuɗe makko ɗen ɗiɗi. fa qala o maaki bayatu mi yeeyodiri bi hatayni ɗeɗo juuɗe ɗiɗi nabiyallahi annabajo allah on sallallahu alayhi wa sallam. ɗeɗo juuɗe ɗiɗi mi yeeyodiri ɗeɗo bi mana mi salmini ɗeɗo juuɗe ɗiɗi ɗe salmini nelaɗo sallah sallam ka yeeyodirgol e makko jaɓugol l'islam e daranagol l'islam. kanko abdurrahman bun razin o wi'i fa akhraja o yaltini kaffan lahu newre makko kanko salama dahmatan tiiɗunde tekkunde ka annaha a sikkay newre nden kaffu ba'ir a sikkay ko newre ngeloba, mana hakke ko jungo ngon janɗi, hakke ko newre nden tekki. ɗo na ay bingol newre nden nandindingol nde e newre mummunte la, ko tindingol ko ha honto newre nden tiiɗuno, ha honto newre nden tekkuno, mana ko neɗɗo tiiɗunoɗo ɓandu kanko salamata bunil akwa radiyallahu anhu. faqumna min immi ilayha faade e newre nden faqabbalnaha min lunni newre nde. ɗo kadi ɗo hadisa kadi woni mahallu shahidi on wonde hino selli ka windi ɗon babu taqbilil yadi, babu taqbilil yadi. ɗan en yii ka sahaba en lunni newre nelaɗo sallah sallam, en yii ka tabi'ina en lunni newre sahabi, tan tindini sellugol muɗum. na'am. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال أندوي حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان قال ثابت أودو يتير ثابت وأنه لأنس ونند أنس رضي الله عنه أمسست النبي أميمرنا النباجو صلى الله عليه وسلم بيدك جنغو مانغو odolandi Anas amemirno annabajo on sallallahu alaihi wasallam jungo mangon. qala Anas wi na'am hi mi memirno annabajo on jungo angon ba mi memiri nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jungo angol la Allah mi salminimo fa qabbalaha nelaɗo lunni jungo angon, nelaɗo lunni jungo angon. ɗo hadisi sanadu makko on ko lowɗo kono ma'ana makko on ha joni ɓay hadisaji selluɗi ari ɓawaga muskila ala e muɗum.
kadi no sellaka mawɗo lunno jungo paykun wannon hakkunde nelaɗo sallah sallam e Anas ɗen andi ko boni paykun kun ko woni mawɗo o mawɗo no lunno ɓernde pay e jungo paykun ka yurmede e ka naadugol welo welo e paykun kun hino selli salmina paykun lunnoɗa jungo makko ngun fi weltingol kun naadugol welo welo e makko amma ko paykun lunnoto jungo makko ba kon non ko teddingol amma ko makko ba lunnoto jungo paykun kon no selli kono na teddingol paykun kun ko weltingol kun na fo muɗum hino selli edan haray ɗum ɗo fof no andina e musidɓe julɓe hittugol ko wi'ete kon etagol ƴellitagol heɓugol yaajande ko ɗum wiyete yaajugol ƴellitande kaaɗo diina an tigi terto jooɗagol waɗa haala wima waɗugol intiqad mana tenkudugol konnguɗi karamakoɓe ƴetti defte ɗen janga ƴetti defte ɗen janga ɓatti karamakoɓe ɓen janga ɗaari defte ɗen taw ko defte tawɗe ko neniraji hato jinde ɗen ko honde annduɗa ta ko honde marɗa ƴetti defte ɗen janga tertoɗa haala yewtude e defte ɗen terto yewtudugol e beleɗe maɗa ɗen e wonki maɗa ki ko musiba molanaɗo e yimɓe ɗaɓɓoɓe gandal ɓen hande qala rahimahullah babu damal taqbili rijili lunnagol koyngal ngal taraji muji ɗin ɓawga ko fi lunnagol jungo ngon ɗo ko fi lunnagol koyngal ngal hara no selli ka sella hara no selli ka sella la taqbilu rijili ra on ko kasr lunnagol koyngal ngal قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني أودوي يوتيلان امرأة صناج من صباح عبد القيس يقال لها هموي أبان ابنة الواسع وإجيوتندن عن جدها إمرد سوريرا ومكو أن جدها وند سر مكو الوازع بن آمر قال أودوي قدمنا من أرنو فقيل من ويأنا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا من جوجتي ما من ننجي بيديه جود مكو دين ديدي ورجليه كويد مكو دين ديدي نقبلها تيمدين لنا ديدي تيمدين لنا ديدي هذا حديث أنهم إمام الباني رحمه الله همولو إني سند حديث أو molo ini sanadu hadise o si tawino hadise on selli anno tindini sellugol lunnagol koyngal ngal no selliri lunnagol jungo ngo kono ɗo sanadu hadise on ko lo'uɗum sanadu hadise on ko lo'uɗum qala rahimahullah حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو عن زكوان عن صهيب قال أودوي رأيتمي عليا علي يقبلهم لنا يد العباس جنgo عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ورجليه إكويد مكو دين ديدي أدو حديث كدي سند مكو أنكو ضعيف إذن سبلو أقول حديث سندوجي حديث أجدين ديدي أما لنغول جنgo هنو تبدي كنو لنغول كوي نغال ɗum ɗon tabita ko annon ñawore mahitake e hoore hadise lowɗo no karama ko ɓe rahimahumullahu makiri qala rahimahullah lan attinen ɗon babu qiyami rajuli lirrajuli ta'zima daragol gorko wonande gorko go ka mawni ngolmo ɗo en jangino ɗum ɗon e taraji muji ɓawga wonde daragol daragol fi gorko on ko hunde nde sella immagol faade e makko ɗum ɗon hino selli no andirɗen kono amma daragol e hoore makko ma daranagol mo ɗum ɗon sella qala rahimahullah haddasana adam qala haddasana shu'ba wa haddasana hajjaj qala haddasana hammad qala kamɓe ɗiɗo ɓe wi'i
حدثنا حبيب بن الشهيد قال أودوي سمعت منني أبا مجلس يقول إن معاوية تبتي معاوية رضي الله عنه خرج ويلتن وعبد الله بن عامر وعبد الله بن زبير رضي الله عنهم قعود تيكو بجودي به فقام إمي ابن عامر وقعد جودي ابن الزبير وكان هري أولاتك أوزنهما وانتم أرزلهما فون أريك نسخة أوزنهما نسخة أرزنهما أوزنهما haray holli kanko ɓuri peesude e maɓɓe mana kanko ɓuri teddude gasa kanko ɓuri janɗude ɓandu arsanahuma ko kanko ɓuri haqqilde e maɓɓe rasana ko haqqilgol ko wongol neɗɗo marɗo hakkil neɗɗo taskotoɗo peesiniɗo wo piiji ɗi fo no ari qala muawiya wi'i radiyallahu anhu qala annabiyu annabajo maki sallah sallam man sarrahu kala weltinɗuɗum an yumathalu lahu nde daranemo ma nde darantomo ibadullahi jeyaɓe allah ɓen ma nde nde misantomo ɗum woni nde darantomo nde wonantamo ibadullahi jeyaɓe allah ɓen qiyaman koɓe dariɓe falyatabawwa ayo heɓilano baytan suudu minan naari immorde e yite nge baytan suudu minan naari immorde e jantindini harmugol muɗum yo neɗɗo yiɗu kanko si o yaltiti yo yimɓe ɓen immo daro si o jooɗi ko yimɓe ɓen daro e hoore makko ɗum ɗon ko ma nde mawnintinare ko hunde harmude ɗum nelaɗo sallah sallam maki kala weltinɗo ɗum kala tawɗo hino ɗum no wela ɗum kala tawɗo ɗum no wela ɗum sago neɗɗo on yaltutugol makko yimɓe ɓen fof ko immo daro si o jooɗi ko fof ko yo daro e hoore makko kala tawɗo ɗum no wela ɗum wannon ɗum ko mande hawitare e mande mawnintinare haray yo heɓilano suudu immorde e yiite ngen noyo allahu tabaraka wa taala wonu ballo meɗen yo allah tabaraka wa taala hisini ɗiɗo fitinaji wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة بالوصية بكتاب الله عز وجل درجة اللهم أشهد أريد 3 مرات وندرنا كنت أنا في الحديث عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين joni e sengole wasiyanagol deftere Allah nden tabaraka wa ta'ala qala rahimahullahu an aliyin agama ali ibn abi talib radiyallahu anhu hadise on ɗo ko hadise lolluɗo ni kono karama ko ɓe wi hadise on ko o mawquf hadise on ko o mawquf ma'ana makko on no selli kono ko o mawquf ko o hattuɗo e ali ibn abi talib radiyallahu anhu ma'ana makko on non hino selli ko hadise lolluɗo mawnuɗo kadi qala wa inni sami'tu minani rasulallahi nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul tawi nelaɗo hino wi'ude ala wattane hilla innaha tabiti satakunu fitnatun hino fa'ilatade fitina ezan qur'ana humpiti ɗum sunna on humpiti ɗum e nokkeli hewɗi
wonde fitina no jogi waɗugol. Fitina non si innama fitina ko nambara e bone e sonja e ko nandi hen. Fitina no wona fitina telen ka diina ko on fitina ɓuri bonde yo Allahu dandu en mo, e fitina telen ka aduna on kadi ha joni ɗen toro e Allahu dandu en mo, kono fitina on ka aduna no hakkindi ɓuri fitina e dini fitina on ka sengo diina. Salawa no nde ɗo nawnare fewnditinde sakitinde hande e aduna on ko fitina ni, ko fitina ni. Fayda fitina tawɗo en anda hari sifa makko si waɗi, sikki ala sifa makko waɗi ma ɓuri makko waɗi, kono tawde no huɓitiri ni e aduna on fo e sa'i goto en anda ɗum ɗon hari. Kono sikki ala ko fitina. E Allah tabaraka wa ta'ala ñippan en mo kanko fitina on, o hiwa ɓeygureji meɗen e musidɓe meɗen e julɓe ɓen fo, o ɓanta fitina on e hoore leydi ndi. Fitina noon siyani kadi ko gotel e piiji ɗiɗi, amma no wawa examen e ka l'école ma ko nandi hen, ko amma mo examen on fewti e muɗum on o gagnoma o perda. Si tawi woni neɗɗo on o andi ko no ƴettitirta fitina on, o andi ko ka Allah tabaraka wa taala o iwri ka lawol hoddirgol e tagugol, ko Allah hoddiri, ko Allah tagi, ko Allah muuyi o waɗu. Allah no andi fi muɗum no windi no arto wadde maratibul qadari on ɗo anduɗa ɗin, on tigi no andi ɗum ɗon, o tikkali, o wenjali kodduriye on, o muññike, o feƴƴiniri fewndo fitina on, o ƴettitirani fitina on no diina kam wiiri noon, haray ko gañande wonandemo, ko gañande wonandemo. Ko ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam maaki maɓɓe maako no wonandema ɗiɗo waba uji ma ɗiɗo oɗo ta'un e waba no woodi ka hawti cende go, no woodi ka serti sengo gon, ɗo ko waba wiyetena ta'un. Si ɗum yani on tigi muññike no rerɗina noon jooɗagol e suudu. Ko on ɗen nande hande ɗo yimɓe no inne ko yo wone ka cuuɗi, leyɗe goo no jooɗi ka cuuɗi ala yaltude, bal hayɗo hiɗen nande no woli fi muɗum anda ko honno wonoyta. Wonugol e suudu fewndo fitina ko diina men kallandi, ko tawa ɗum e ko maɓata fitina on, bi mana e ko tawa ɗum e ko ɓiƴata fitina on, mana ɗuyta fitina on. Jogagol ɗengal mum ngal, wonugol ka suudu mum, ndo ko tawa ɗum e ko diina meɗen yamiri. Ko ɗo attenti fewndo o fitina fewndiɗo ɗo, ko neɗɗo on jogiti ɗengal mum ngal wono fandi, si wona jantagol inde Allah. Amma wolugol ko ɓeɗo woni wi'ude, ko ɓeɗo woni wadde, ko ɗum ɗo woni feƴƴude ɗo, ko to e to tenti wattugol ton aybingol yenna karamokoɓe. Si karamokoɓe ɓen ɓangini ñawore diina kan, masalan joni laamuji ɗin ma hikkiɓe yeeso ɓen ka docteur yagal ɓe inni ko ɗum ɗo hana waɗede. Si karamokoɓe ɓen sembini ɗum ɗon, si tawi no hawrodiri e ko diina yewti, ma laamu ngun inni yo ɗum ɗo waɗe, ɓe inni masalan wono ɗo juulirɗe fermiɗa. No wodi woɓɓe fewnɗo ko ɓe maramo ɓe yenna si wona sawti, ɓe maraɓe ɓe woni yennude ɓe aybina si wona karamokoɓe. Asikkay hiɓe yiɗi kamɓe juulirde ɗen ɓuri ɓen ɗon, ma hiɓe daranino juulirde ɗen, hiɓe toppitino juulirde ɗen ɓuri ɓen ɗon. Ɓe yataka juulirde fewnɗo anana no yenna, ko tawata kon karamokoɓe dartaki laamu ngun, dardi yeeso ɓen ka fi ñawdigal, inna kañum fermata juulirde ɗen. Ɓe yatano ka juulirde no yenna ɓen fewndo hande. Si juulirɗe kadi udditi fayda ɓokkirta ton, si wona hara ko tana yani ma ɗum ko welo waɗi. Ala kulli halin, ɗiɗo fitinaji komo anda woni ko juhata si ɗiɗo yani, ɗi ko yanayi ɗi. Ko ɗum nelaɗo sallah sallam maki ɗo e maale Ali radiyallahu anhu maki, ala innaha satakunu fitnatun, laatoy to fitina. Na joni ko la shak, Allah inni in la nabluwannakum la tubulawunna, la shak. Nelaɗo sallah sallam maki arata zamanu si wona aroyaygo ɓawo maggu ngun no ɓuri bonde ngun fewndingu ɗo, ko fitinaji no,
ko wano noon ha fitina ɓurɗo mawnude on yaltitoygol masihi dajjal. Kono alhamdulillah diina kan no ɓanginani en ko honno ƴettitirte si fitina yani, kono no haton jini e gandal, no haton jini e faamu, bal wona gandal tun haton jini, la budda tawa gandal ngal ko wonndugal e faamu. Awigol no jangi qur'ana tun, no jangi hadise tun, no jangi fiqhu, no jangi ɗum ɗo, no jangi ɗum ɗo, la no woodi yimɓe janguɓe muutiɓe e gande e sengo qur'an ma ɗum hadis, muutiɓe e sengo hunjagol ma moɓugol defte ma wawugol jangude defte, tawa ko ɓe mutuɓe e nder fitina. Wono tawanoɗo e sahindinnoɓe ɓen sayyidina Ali Abdurrahman ibn Miljam aw Muljam, on ko neɗɗo mo sayyidina Umar hoolino e wawugol jangude qur'an. Hakke ko sayyidina Umar hoolimo, sayyidina Umar imminimo ka yeesojo goo mo o ardini, o windi letere o jonnimo, o inni miɗo naɓandema kaarijo, ko sabu hoolagol komi hoolimo kon noon e jangugol qur'ana e wawugol jangude qur'an, ko ɗum waɗi simi suɓanimamo si o hewti jonnumo ka o wona teddinamo. Tawi wano makko e wawude jangude qur'ana fewɗo ɗon no fanni, kono ko jangi mo wonda e fiɗu, mo wonda e faamu. Sifa yimɓe rondiɓe hande ko hunjano rondi defte, ma no indi konti hoore mum no jangude, tawa fiqhu ala. Bal karamo koɓɓe no inni dendanagal fitinaji yanuɗi ɗin, sayyidina Usmana ko wara e sayyidina Aliya e hareji wannoɗi hay fewdo sahabaɓe men minnoɓe fitinaji ɗin fof ko ayeje qur'ana e hadisaji nantaɓe dallinoɓe. Hay noon qur'ana no ton mutasabi e muhkam. Idan muhimmu on ala innaha satakunu fitna. Ali wi ɓaynelaɗo inni innaha satakunu fitna, qultu wi'mi mal makhraja minha ya rasulallahi. Joni ɓay fitina on jaka ko ma o yana, si fitina on yani mal makhraja, ko honɗum woni yaltirgal ngal minha e fitina on ya rasulallah. Idan mas'ala si fitina yanay ma yanata ɗum ɗon no ya ɗum ɗon e andi o mas'ala ko waaliɗo fitina yanay, fitina yanay. Si oɗo ɗum ɗo feƴƴi ɓayle feƴƴay goɗɗum ngo yanoye la sakka, amma wona fitina huɓutoɗo sifa ɗum ɗo, ma fitina hertiɗo e leydi, ma fitina hertiɗo e neɗɗo, kono fitina kan ala taƴude. Kono joni noon mal makhraj, joni heɗen ka nder samburɗo, si tawi ko yen yaltuɗo ko makhraje on ko gotal, sen inni en yaltiray hay sengo woto, hay sengo e cenɗe ɗen ɗo en inni ko ɗon yaltirten, haray e masimbinay hoore men. Makhraje on no woti, damal ngal no woti. Si tawi ko yen yaltu e yen yalten e hoore duy, ko ka damal reweten. Alhamdulillah, l'islam no waɗani piiji ɗin fof dame. Mal makhraj minha ya rasulallah. Idan ɗum ɗo tindini kadi si tawi ko en andu ko honno yaltirten e fitina on, ko nelaɗo andirten ɗum, ko diina kan andirten ɗum, na hakkilki, hina beleɗe ɗen, hina pehe ɗen, ko diina kan landoto ɗen, ko ka diina yiltitoto ɗen. Wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Haala nelaɗo maki kitabullahi ko deftere Allah nde, yaltirgal ngal e fitina on ko deftere Allah nde. Hina noon sifa ko goɗɗo goo inni e nde ko yo leeɓol ɗaɓɓite ka deftere, na ɗum ɗo, na lootugol nde kadi yara, hina windugol nde ɓaaɓo e ko nandi hen, ko faamugol ko nde yamiri kon, faama ko nde haɗi kon, faama ko nde humpiti kon. Taw wona de jangugol tum wi'uɗen, jangugol ngol ɗum ɗon hino jangeel, ko faamugol ngol woni ko landa. Faamugol nde ngol noon hiɗen andi no wodi karamo ko neɗɗo go senduɗo karamo ko ɓen pecce tati,
karamo ko be faamu gongol ko la budda hebo ko yete kon ar-rusukh fil ilm tutagol ka ganda annon qur'ana no mari muhkam no mari mutashabi habudda wa bandinirde kala mo yida no jokki mutashabi wa amma alladhina konno yattabi'una ma tasaba min konno wa amma alladhina fi qulubihim marad ben don hide be jokkude ma tasaba min ibtigha al fitna wa ibtigha ta'wil idan kitabullahi ko deftere Allah ne faamugol nyaawoje mayre on yamaruyeji din haɗoreji din faamu sewɗo wondude andugol muhkamu e mutasabi am e khas mutlaq e muqayyad ta neɗɗo hino wawi ƴellitade e ɗum ɗo si o wawata ƴellitanade hoore makko e ɗum ɗo o heɗitano ƴellitiɓe ɓen e ɗum ɗo ɓa zamanu e nokku yewata e ɓen ɗon wonata e zamanu tawa hay goto anduɗo ɗum ɗon ala faamuɗo ɗum ɗon ala ɓen ɗon ɓe heɗitane ko waɗi noon mahraji on ko deftere Allah ne ko honno noon mahraji heɓirto e mayre ko ma'ana mayre selluɗo on ko ɗum ko waɗi noon fihi hino e deftere nden naba humpitande ko ma kana ka ko man kana fihi hino e mayre naba humpitande ma kana konko laatino qablakum atto mon ko wanno atto men kon fof qur'ana no humpiti si innama noon qur'ana sunna on no naati ton kan noon ko wahayo woni ko faanda sunna on hino naati ton wa khabaru e humpitande ma ba'dakum konko arata ɓaawo mon hinde humpiti fi ko feƴƴi kon hinde humpiti fi ko arata kon wa hukmu e ñaawore ma baynakum konko woni hakkunde mon mana konko fewndi hakkunde men kala ko yani hakkunde meɗen hino e mayre ko ñaawata sendindira konko yani hakkunde meɗen kono no haton jinno wirɗen nanen e faamu na jam wigol masala on hina miɗo hunji masala wona miɗo jangi firi masala on ko faamu lugguɗo faamu sewɗo ko masala on non na ɗum aya sina ɗum no newo ka goɗɗo dallinora aya e hoore bone mo o woni e mum o e hoore oñaare nde o woni e mum nde e hoore faamu bonɗo mo o woni e mum o ma o dallinora hadise amma angal faamugol ma angal e ko nandi wa huwa o qur'ana al faslu kanko woni sendidiral ngal kanko woni sendidiral laysa bil hasli o laataki samakal kanko woni fasl mana sendidirowo hakkunde fi'akuji ɗi hakkunde fi'akuji ɗin e hakkunde yanandeji ɗi laysa bil hasl ma tarakahu ko ɗon ton man tarakahu kala accutuɗo qur'ana on min jabbarin immorde e ndundarankejo gasamahu llahu allah halkaymo kala accutuɗo qur'ana on o jokki beleɗe makko ɗin o jokki faaleji wonki makko ɗin makko kin immorde e hiiɗendi e ndundarankaku allah halkaymo ko neɓama yawa waman ibtagal huda kala ɗaɓɓuɗo peewal min gayrihi immorde e tana qur'ana on adallahu llahu allah majjinaymo kan noon inna hudallahi huwal huda tan peewal ɗaɓɓitetake ka hakkil ɗaɓɓitetake e beleɗe ɗaɓɓitetake e ko ka qur'ana peewal ngal ɗaɓɓitete alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin wa huwa qur'ana on hablullahi almatinu ko kayre woni ɓoggol allahu tiiɗugol ngol wa atasimu bi hablillahi jami'an ko ɗum waɗi karama koɓe firoɓe goo ko inni ɗon hablullahi on woɓɓe ko inni ko qur'an woɓɓe inni islam woɓɓe inni nelaɗo fof muɗum ko gotum fof muɗum ko gonga wa huwa qur'ana on azzikru kan kayre woni jantore alhakimu ñeññande nde wa huwa qur'ana on assiratul mustaqimu kayre woni laawol fewugol ngol
huwa alladi ko on qur'ana on ko kayre woni nden tawde la tasihu bihi o ñotako e mayre al ahwa'u beleɗe ɗe wala taltabisu fihi jiɓata e mayre al alsinatu ɗenɗe ɗe wala tasba'u minhu ala haarude immorde e mayre al ulama'u karamakoɓe ɓe ko ɗan no juutirɗa janngugol qur'ana ko non juutirta lokegol qur'ana defte hedditiɗe ɗen ɗe foppete majje sa ɗuuɗi sa juuti janngugol ɗe a amay a haaɓay si wona qur'ana foti ko firo foti ko wi'ete kon tilawa no ɗuɗɗinirɗa janngugol qur'ana o ko non ɗuɗɗinirta weelegol qur'ana ko ɗo waɗi o maki wala tasba'u bihi minhu ala haarude immorde e mayre al ulama o karamakoɓe ɗaren mono jogii tafsiruji masalan tafsiru ibnu kasir ibnu jarir e ko nandi e majji wala yahluqu nde ala hiɗɗude an kasrati raddi ganin ɗuɗugol ruttinnagol ngol fiinde ɗuuɗama janngede ɗum watta ha nde hiɗɗa kala ñande jannguɗa nde a sikkay ko nden ñande nde jippi wala tan kadi ala lannude ajaibuhu kaweji mayre on huwa alladi ko on qur'ana woni on tawɗo lam tantahi haɗitaki aljinnu jinnaji ɗin id sami'atuhu nde ɗi nannode hatta qalu haaɗi wi'i inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi jinnaji ɗin ɗo yoɗi nanu ɗi inni inna sami'na qur'anan ajaba min nani jangetede hawnide yahdi ila rusd fa amanna bihi man qala bihi kala wowlirɗo qur'ana on sadaka o gongay kala mo yewtere muɗum tippi e qur'ana tawa ko tippude e faamu selluɗo hay goto sottintande yewtere dirtitande yewtere ko an noon ko gonga hara e woli waman amila bihi kala gollitirɗo nde ujira o warjete o windante baraji waman hakama bihi kala ñawirɗo nde adala o nunɗay wan noon o ñaare ala e mayre waman da'a ilayhi kala nodduɗo faade e mayre hudiya o fewnete ila siratin mustaqim faade e laawol foccingol rawahu filliki hadise on at-tirmidhi imamu tirmidhi wa qala o maake kanko imamu tirmidhi hadise on gharib ko ɗum waɗi si tawi karamo ko ɓe wi hoɓɓe no sellinimo kono ko ɓuri jalade kon wondude e lollugol makko oɗo hadise ko lolluɗo ko molana yimɓe goɗɗo kala fi ɓural qur'ana nde hino yewte fayda ye o hadise ko waɗi noon himo mofti sifaji qur'ana ɗin ko ɗuuɗi mantugol qur'ana himo mofti ɗum edan kono wondude e ɗum ɗon fof karamo koɓe go wi'i hadise on ko o mawquf bimana ko o hattinaɗo e ali ibnu abi talib radiyallahu anhu kono ma'ana makko on ko selluɗum la shakka haray noon ɗo andi en hattina e ɗon en tori subhanahu wa ta'ala yo ɓeydo en faminde faamuji selluɗi o newinana en fiyakuji ɗin nde ɗo nawnare fewnide eɗen tori allah tabaraka wa ta'ala yo hiw en e gani mayre enen e ɓeygureji meɗen e musidɓe meɗen e julɓe ɓen fo o ɓantade e mofte ɗen no wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk